Gak usah pakai titit toh ya. Ternyata bosnya dhewe seneng karo titit. Oh, seneng sing titit. Titite Mas. Titite sapa? Malas titite gak apa. Ayo. Mas apa wes
Ya lagu yang lagi digandrungi dari kameramen. Dari bosnya DVS Iya, TV Wong punya gawe. Sebuah lagu ada titit titit. Iya, luar biasa. Tombong angan kong judulnya, Iya. jangan Tapi titit-titit gitu. Berarti orang itu seneng sama tititnya saja ya. Iya Pak Yanto. Seneng karo Mas, urip ke Mas. Tititmu lo elek Mas.